Zamzo production clear to le ngai thatu te chibai kan bu ka cheu tunchuma chuan cabinet meeting Lunglei-ah nei chungchanga pularam moi thuziak hi chiaring kan ngai thlau don ani cabinet meeting Lunglei-ah Lunglei khopuya Mizoram Sarkar cabinet meeting nei ani don ti han shat phat chuan rilruwa thil lo lang a ngal nual mai rilruwa omte han zia dona chuan Lunglei lam le a chevel mi puite rilru ti nat pal emo thutling ni lawa lom lo na tur siam sak mai te a lo om theibok nima sela thil poimo ramle nam khoi thil a om nge ya shat na awangin zia nge angai na shat si ZPM Sarkar thil ti reng review na om leka Miswal thal al thei ti ang maya lo al ngal phat te an om thei po mulok mai ila ti mak mu a kanei ve si a kapur chu kapur mai ani ang chu pakhat na ezol khupui po na cabinet meeting ngat ma saber Sarkar record ani dona atitu lam chu an lom phian mai thei pani na ZPM Sarkar hian an lo soi rik to an ti lo tlinga an soilok angin an oma thil an ti tangei ani kan tingam bokang pathumna Lunglei khopuya cabinet meeting da hian cabinet meeting sen so expenditure atisang don tak mange palina Lunglei khopui le ache vel tan hlok na tur agenda omem Sarkar mi poimo hlir za somni le pakwa in an han chim pheita chu ania engma son na tak emo chu ra achwa tura kan be se ngei tur po ani pawang chu agenda cabinet meeting a hian agenda engza nge kan nei kan la she mai lo agenda a te hian Lunglei le ache vel tan thu om zene rel thlok na tur ni sela adan po adang dei thei bokang chuti lai chuan Lunglei le ache vel tan na agenda poimo om chuang si lawa chuan cabinet meeting how tak le sen so san na ber meeting record hial wada te dor hi anda du chan an nei kan she ve thiam lawanga shat thiam ve tur po kan nei lo mai thei ramle namtan om zia om hau lo bok lo om po ni sela arel na huna zer hian thu apoimo sut lem si lawangle Prime Minister Modi hian India ram cabinet meeting hi aizola ron ngatta sela Mizoram ta na thurel cha amuna puan nuam tak Mizoram ta na thurel cha amuna puan nuam tak tur agenda om lo chuan om zinei lo thil hau tak thlon ani chawlang lo om ta po ni sela aizola rel le Lunglei rel Delhi rel felten ra an chwa thei adang lam chuangin arin om lo bok sen so Chief Secretary hawin Secretary Commissioner po som pathum an pheya an ma ni mei chuan an kal lo tura ngai bok ila Additional Secretary Director Joint Director le an staff te nen vek chuan an la chenhem shet ngein arin thei bok an lir thei somruk ai tlem lo ni angai thei oil POL ringot po kallam le holama chuan pa mei chomdol ol na tham chu ani ngein arin om mi enge mo zatin TADA an la bil zui le bok om si ale du tok ila swang to zui to photang pula nu nema Vice President ZPM headquarters Chief Minister tima han telte tlat bok ani oma Sarkar mi ani na zona kalveni ta sela chuan kan soilang lo tura angai thei nima sela munphia leina tur agreement a vai company lam signature tel haulawa vai pu tlat na po khan pu KCML somza wa khan chairman ZPM market study team ani na angin advisor to CM ani ma Sarkar lekha in rem na a khan ming alo sign ve ngot ang deuh kha ani mel viau Sarkar kalphunga hi chuan tlemin a kong manglam anla in bingun deuh alangai ti ero an in pho chhuaka anla zir chhun zom zel be sei ila tunjum cabinet meeting sen so zong hi bel khom vikin khor ani ngei thei dan a omang thlen khom ma a in bwa seina zong tenen kanram Sarkar na siam tu te hian mi pui Sarkar ni hi chu mui chuan an du viau vek na a party Sarkar ani zia hi chu atakin an phaulang le zo fo mai ani Europe lama te USA le Canada ate party angin Sarkar an siam te meu mai nima sila Sarkar do kana le platform achangin party ming an lam ri khut shat tur an a meu law party office achangin Sarkar thu la an puan ul la kan shengai lem si lo mi pui Sarkar ni don chuan enton itumang tin kan ti ang hian an lo soilang ve ani poin keini chuan mi pui zong ta ni hi kong chazok ani ipum te ang u simacha e Lunglei-ah cabinet meeting na da hi an in soi ang ngei a an omna alo ni po in
Lunglei-ah cabinet meeting da hi an in soi angeya an omna alo ni po in soi angeya an omna tur hei aya poimo po om thei om asin mole ma se an poimo ti ani si a an thu ani phote morality Lunglei-ah cabinet meeting ha hi ZPM party hian engril runge am putang o lunglei mi puiten hi phi phure kalphung thara chuan kan buzola sarkar mel kan muta antidon emmi niang nge kaushan khom puilian te NGO khom puilian kan khwa nga ani chuan ham chatna keng telania kungpui ringot chei chatte po kan hlokna ania anlo ti chin ania ti angdewa sarkar laka be seina shol jok nei lem lova be seina chaw tak nen he thil hi thil chataka an ngai emmi niang anlom na tur kong an muthau tho donin an insha em niang o ti te ngei tu a hian ri ru akwal vel ani circuit house an renovate soksoka high power committee conference room te po ani thei toilet anti-fai noknoka an phuswaw swaw me te hi kan tan hlokna avani em anti jok don nita ang chutiang vel mai mai chu anti karing reng reng lava zawra mi poimo le nar kai tak tak ni thei ronvor chuak thei tu te hian an ri ru chung ril taka an welcome dan po shat achak om tak meu ani MAP te BSF lamte homestay nen lam an man angaya mi khwal thlen tam dan le an buai dan tur te hi an khongai thlak hial zok om asin mole chimbial chantu te tan lodor tur an va chop nai pha sot ani puin acha sarkar natok association te tan lo byak theina chance ani ngala awa chatak em anti em mini ang heng te hi an lom na ani mai te chuan lom na te noi mai alom lom nang yang hel lo ani thei lo ti ta an om puin an do dwai big lo thei Lunglei-ah cabinet da hi lunglei mi puite an mangai na an lan tir na ani chau chuan mangai na mak tak chu alo ni cabinet sen so sang em ra chua tir an tum na lam hi rin thu mai lo chuan miril ru shiat ni heksu keini han chut pui phak ve mai atanga en chuan lomna twan tling patling tan chuan awan mel om mange aloral khatti ve thei ania heng an thungai to tur te hi cabinet meeting Lunglei-ah vakhat kher lo hian sarkar rang ruang chuan akhwale tuite tan chuan arel thei anga en kolin athok thei tur ani sarkar hian lunglei mi puite abola an lomna tok ni oma angaya khom pui pate avakhat ani chuan lunglei lam hian min mu sidan hi o an lo ti a na an lo ti hle ani puin amo lo hial thei in arin om le lama chuan sarkar mi thi adel ema amuna an mit ngeya an mu angai an ti la in a chen chil tu jing atangin anar kai an ther fur box se na tho tur hi arel na munin omzia anei lova na tho na muna len chwa ani dan le ma chop thurelin omzia anei jok te ata kan pengbo palang ti alau omna a om mason na tui pairel chwa le abo zuina jok hi mi pui tan an hlua an chen fak om jok thei ani kan malama champhai kolasip ma mit long tlai na thial sai to le adangte district headquarters a te cabinet meeting hi nga tumna te ala om ta deu ani mele ngala chutiang ro man na chu om ani puin pai bova sim ngal atul jok ti hi mi puiten ishete ang o kan sarkar po hian kan ram hi sanghaman na anga len nuwa minhan nuk sela kan zawain kan changrwal anga kan kangrwal jok don ani ti hi an khothlir ni sham sela avadu om em cabinet meeting an la nei na tur ni a soi district headquarters lam mi puite po in kan thu tak rel ula ke pen ula reform perform le transform tak min thlente u lotita sela ngen na puitling ani nge yang chutiang an tho dana an ma ni mum kang lem lo hian an thlan tui han farsham sela an in pek na po mal som theitu in mal awahan som na sadon em atop nan India Constitution third schedule tlo chana an thutiam zingami I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or will ti hi pathian za awang chau tala an laka mu ila be se zel ang o